Lo lihamba la namhlanje ngiphathi sencube ke kumnandi kunjalo nje ngingahambi ngedwa ke ngihamba lo Kholisani Gary Ndlovu wakhona apha ke eManama enambeni emabantu lapha ke onguproducer womusic kunjalo ke hayi Kholisani ungabingelela ke abalaleli. Sayibonani alibingelela emakhaya themba liphilile likahle. Yabonga. Yes, yamuzwa ke Kholisani uyalibingelela emakhaya ke. Kholisani ke ungasitshela ke ukuthi ulijaha elileminyaka emingaki uthethe kumbe kawuthathanga? Yayi mina ngineminyaka 820. Ile 20 years. Njalo ngisesesini angathathi. Yes, yamuzwa ke uXolisani hayi usesesingli kakathathi. Hayi lijaha nje leminyaka engu28. Ungasitshela ke ukuthi uvela kufamily engakanani? Okay. Hayi sihlala siyi4 nje. Yimi lo mnawami onkazana lo baba lo mama. Yes, yamuzwa ke uXolisani uthi hayi ke bangu4 ke kusho ukuthi abantwana bababili lodadewabo ke. Ungasitshela ke educational background ke ukuthi ke uqeqeshe wafika ngapi? Okay, ngifunde ekusukela form 1 ngigcina ku form 4 ngifunde JZ High School eWestern Eklison. Ngigcine ngo form 4 ngabhala O-level ngaphuma le7 subjects. Yes, yamuzwa hayi ijaha liqeqeshileyo kodwa ke okwamanje singakaze singene ngokwemusic uthe uphume njalo le7 subject wayenzani okunye ke? Angizange ngitshone ngidinga ngoba esami isifiso sikumusic ngike ngayiqonda ngokwayo. Yes, yamuzwa ke uthi hayi ke esakhe isifiso bekuyikuqonda nje ukuthi ayenze umusic ke ake silizweseni ke enye yezingoma ke aziproducileyo ke uXolisani enye yezingoma aziproducileyo. When you look kodwa wathanda ke ukuthi ahambe ngale ndlela yemusic. Yeah, so uqale nini ke kundaba zomusic? Umusic ngiqale ngo2020. Yikho lapho engiqale khona ukuqala ukuproducer eGwanda bengisebenzile eGwanda. Yes, yamuzwa ke uXolisani uthi uqale ngo2020 ke lapha aqale khona ke ukuproducer. Hayi siyakuzwisisa ke. Ngubani okade ukukhuthaza, ngubani wathandani, ngubani wakuinspire ukuthi ke uqhubeke ngale ndaba yokuba umdali wemusic? Wakhona uproducer ade bekhona la manje wakhona local eGwanda. Into abekwenza wangikhuthaza njalo ngawuhawukela. Manje ngo-drums DJ drums lo uthe. Abanje ngobani? DJ drums lo uthe. Lo Kuda K. Oh, Kuda K. Yeah, okay. Kumnandi kunjalo siyezwa ke. Pho ke kuma album wakho lawa oswa sungulile kumbe kulaba sibancedisile yipi ingoma oyithandayo? Engiyithandayo ile yade lichaya evale X yami. X yami ingoma engichazileyo. Ingoma ekuchaze kakhulu. Uchaze ngani uzuthi X yami ke yini une X une past yini lapha kumbe hayi X yami nje ngoba ngezwe wayishaya nje uphonga usuku uthi X yami kodwa ke hayi yona siyo dedication ayiqondanga umuntu ingoma nje engibhalileyo. Hayi yasinda mfoka Ndlovu yasinda ngoba kwamanje mawuthi X yami phela uyabusho ukuthi yini okwenzakaleyo ku X yakho, yini ubuthanda ukuthi utsheleni ke abalaleli mayelana ngama X kumbe ngomayelana ngodaba lama X?
Akekho ngakutsho engikwazi ukuthi kuyatshayisa. Engazi ukuthi abantu bayatshayisa. Ngingazihlalele nje ngingaqondanga umuntu. Ya ngoba ile ingasongoma emncane angazi ukuthi ngabe incane yini kodwa ngiyayibona ukuthi lingoma imafulufulu sibili lingoma imafulufulu kakhulu ekhaya angazi ngithemba labalaleli bafuna ukuthi bake bayizwe mana bayishayele bayizwe mbijana nje kancane ekhaya anti bake bayizwe nje kancane nje bazi ukuthi mawusithi ekhaya uthini ekhaya Semusa uDlovu uthi angisitshela ukuthi sesiyahlukene hayi kodwa hayi ekhaya woza kusho ukuthi kuyasokubheda lapha sokushisa kabi kungasabambeki uthi ubalekile emagumeni amahle phela la kudlalwa khona umdlalo omuhle ke othando kodwa awuthola ukuthi hayi sukhumbule emuva sukhumbule ekhaya kunzima indaba ya ekhaya so ihlukaniswa Ndlovu uthi hayi ekhaya woza ekhaya shuwa ngiyakukhumbula woza hayi kunzima nyamuzwa uyangicatshela ke ayakasho kahle kodwa hayi ke kusho ukuthi ke hayi siyamuzwa ufana uyaprofit ukuthi hayi ke ungadlaleli umuntu inokuthandayo ngoba isikhathi uzamdinga susithi ekhaya woza engasabambeki sekwenye indawo sehambile pho ke mfoka Ndlovu ungasitshela ke ngamafitshane nje ukuthi ke suproduce ingoma ezingaki njalo suncedisa ama-artist amangaki ngoba inamba ngeke ngibe wazi bona sebebaningi engaba wazi ukuthi sebengabe idlula ku-50 abantu sembaproducele le ngoma semiziproducile ziyadlula ku-50 seziziningi kusukela 2020 kusiyafika namhla. Kodwa mawukhangele wena ubona ngani hayi okwenzayo kuyancedisa kakhulu kumphakathi kakhulu sungasitshela ukuthi ke ngamfuna ke ukuthi ngizothola ke umproducer idlakalade lami ke ngifuna ama lyrics ami ke kanjalo nje ungancharge malini ukurecorda nxa ungela instrumental unguwe nje $15 $15 ngithe $5 ngikuwenzela instrumental beat then $10 ngerecording ngemastering per song ngengoma okay so kodwa kuleli business lakho uyathola yena inzuzo inzuzo ngiyithola kodwa